Allah Teala Kur'an'da ayta: "Euzubillahi mineşşeytanirracim. Ve fi enfusikum afala tubsirun." Allah'ın ayetleri, Allah'ın birligine, barlığına hem kudretine ko'rsatuvchi dalillardan birisi ol o'zlaringizda bo'lgan dalillar, o'zingizda bo'lgan oyatlar, sizning nafislaringizda bo'lgan oyatlar diye Allah Teala siz ko'rmaysizmi diye. Shular Allah Teala ayta: "Avalam yetefekkeru fi anfusihim." Onlar o'zlarining nafslari turunda fikir yuritib qaramaslarmı? Fikir yuritib ibrat almaslarmı? Allah'ın ko'p mucizaları, ko'p onun kudretine ko'rsatuvchi dalilleri var. Hem ko'p ölüşü anın kişinin o'zida, kişide o'zida. Kişinin teni bulsan, kişinin canı bulsan, bunga söz ol nefis turunda bula. Nefis ol kişini yürüte turgan, kişini işlete turgan, kişinin teni bilen idare ete turgan, kişinin ölüşü bulup tura. Şu nefis ol onu terbiyelev, onu konekturu, kişinin akıl yardımında şu nefsinin naşar tileklerin jingu o kişinin buruşu bulup tura. Hamına bu kişinin teni bulsun, canı bulsun, Allah varsa da Allah'ın kudretine bulgan deliller. Hem şularını anlağaç kişi ol, şundan da Allah'ın dinini anlay, hem haklıkını anlay. Allah Teala ayta: "Sanurihum ayatina fil afaqi ve fi anfusihim hatta yetabayyana lahum annahu'l haq." Biz onlarga bizning oyatlarimizni ko'rsatamiz, ufuklarda hem o'zlarida, nafslarida ko'rsatamiz. Hatta onlarga haqlik, bu din, bu Allah Teala bergan narsalar haqlik ekanligi ochiqlanganiga qadar. Hem kişi o'zining nafsisi üstünde işlev neticesinde, şular turunda fikirlev neticesinde şu Allah Teala bergan haqliqni toba. Allah Teala bizga şu turmushni berdi, bizga turmushni nindi bo'lurga tegish ekanligin biluv ishoralarini berdi. Ol peygamberler jiberdi, onlarga kitaplar indirdi. Peygamberler o kitaplardagi turmushni bizga yashab ko'rsatdilar. Hem kişiga akıl, ko'z, quloq şu ma'lumot olish choralari berdi, hem ma'lumotni tekshiruv, ani ochiqlov, akıl degan salatni berdi. Ular bilan qo'llanib endi kishi o'zining kim ekanligin, bu dunyoda narsa uchun yashaganini ham bu dunyodan so'ng narsa bo'lajag'in anglarga, tanirga tegish. Mana shu ol o'zining nafsisin tilaklarini jiyib, aql yordamida nafsisin tilaklarini jingu naşar sıfatlardan arındırı nefsini, hem yaxşı sıfatlarını üstürü nefsde, ol şu kişinin dünyadaki en büyük cihadı bulup dura. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "El-mucahidu men cahada nefsehu." Mujahid cihad kılıcı şol, kim nefsisi bilen cihad kıla. Yani özündeki naşar sıfatlarına karşı tura, hem yaxşı sıfatların üstüre. Mana şu paklav, nefsini paklav, yani naşar sıfatlardan arındırı, hem yaxşı sıfatlarını üstürü, ol bizga Allah Teala qo'shgan amr etgan narsalardan bo'lib tura. Chunki Allah Teala 11 jilda Qur'onda şu nefsisini paklagan kişinin o'ngishga erishuvi ham nafsisini paklamagan kishining hasratda bo'lgan ko'rsata.
11 orunda şunu ayta, hem bu elbette bizge gıybret bulup tura, bu bizge tergeç bulup turga tiyiş nefslerimizni paklav yolunda. Hem bu işke bütün peygamberler çakırgan, hem olar hatta in büyük zamanında in büyük bulgan kişiler yanına bargaç da, kafirler yanına bargaç da, olarga Allah Teala kuşkan emir etken neseler, o şu nefsilerin paklav. Çünkü kişi nefsisini paklagaç, nefsisi üstünde işlegaç, ol Allah Teala'ga buysuna. Hem mana şu buysunu, gıybedet olar barsı da, nefsini paklavga, kişinin nefsisinin jingine tergeç bulup tura. Bizning namazlarımız da, bizning orazalarımız da, bizning başka amellerimiz de olar barsı da şuna yöneltilgen. Allah Teala ayta Musa aleyhisselamga: "İzhab ila Firavun innehu tagha faqul hal laka ila an tazakka ve ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Bar Firavun yanına, ol şikleden çıkıp buzukluk kıldı. Hem aytanga: "Sen paklanırga, şistanırga tileysinmi? Men sana Rabbına taba yolunu ko'rsatirman, hem sen ondan korkarsın." Şulay Allah Teala ayta: "Laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitaba vel hikmeh ve in kanu min qablu lafi dalalin mubin." Tahqiq Allah Teala'nın rahmeti müminlerge Allah'ın olar özlerinden, yani şu müminler arasından, yani mümin bulgan garipler arasından olarga ilçini jiberuvi, hem ol ilçi olarga Allah'ın ayetlerini okuy, hem onlarını pakli, yani onlarını şistarta, yakşı sıfatlarını üstüre olarda, hem onlarga kitapını, hikmetini öğrete, onlar anarşı, aşık adaşuda idiler, hem şu öğretilerden sonra Allah Teala onlarını turuyulga çıkardı. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin jiberilinin maksadı da ol yakşı ahlaklarını üstürü. İnnemâ bu'istu liutemmima mekârimel ahlak didu. Min fakat xuluklarının, ahlaklarının, körkemliklerinin tamam kılır için jiberildim. Yani in üstün yakşı sıfatlarını gösterir için jiberildim min. Allah Teala özü ol peygamberini pakladı, hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ferişteler gidip onun kokrayını yarıp, onun yüreğini şistarttılar. Hem her bir kişi indi ol özünün şu yüreğin paklav üstünde işlerge tiyiş, hem bu her bir kişinin buruşu bulup durar. Allah Teala ayta: "Ve'ş-şemsi ve-duhaha ve'l-kameri izâ telâha ve'n-nehâri izâ cellâha ve'l-leyli izâ yaghşâha ve's-semâi ve mâ benâha ve'l-ardı ve mâ tahâha ve nefsi ve mâ sevvâha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها." Allah Teala kıyaş habanı nurları bilen altıyta, ayını bilen altıyta, ol kıyaş artından kökte yürgen vakittagi ay bilen altıyta, hem nurların şeyi bargan gündüz bilen altıyta, gün bilen altıyta, hem karangılık bilen koplagan vakittagi tün bilen altıyta, kök bilen hamanı tüzügen zat bilen üzüzü bilen altıyta, jir hamanı jeygen zat bilen üzüzü bilen altıyta, kişinin nefisi bilen hamanı tigiz itip, tügel itip, tüzügen zat bilen üzüzü bilen altıyta bayta Allah Teala. Altıyta hem Allah Teala ol nefiske günahlısını da, takvalısını da öğretti. Yani her bir kişiye günahlı yol hem yaxşı yol göstertildi. Allah Teala ayta: "Ve hadaynahun necdeyn." Biz kişiye iki tov ışın gösterdik diye. Yani
yaxşı yolunu da, naşar yolunu da ko'rsatdik. Kishi o'zi saylab ola, ham o'zi shu natijasini olacak inşallah. Qiyomat kunida. Ham Alloh taolada qad aflaha man zakkaha. Shu nafsisini paklagan kishi, Allohga iymon keltirib, gunohlardan yiroq qilib paklagan kishi, ol tahqiq o'ngishga erishdi deydi Alloh taolo. Wa qad khaba man dassaha. Akim o'zining jonin paklamasa, gunohlar ostida ko'msa, o kishi hasratda bo'lacak. Kirisincha hasratda bo'lacak. Shunga ko'ra nafsni paklav ol imonga bayli narsa bo'lib turadi. Alloh taolo Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam ishni ishlagan kishi iymonning lazzatini totir deydi. Ham shu ishning birisi va zakka nafsahu deydi. Ya'ni nafsisini pakladi deydi. Ham shu nafsni paklav natijasida kishi jannatdagi ulug' darajalarga yetadi. Alloh taolo aytadi: "Va man ya'tihi mu'minan qad amila as-solihati fa ulaika lahumud darajatul ula. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى." Kim qiyomat kunida mu'min bo'lib keldi, ham izgi amallar qildi, ular buyuk jannat darajalarida. O buyuk darajalar saroylar ostida yolg'onlar og'ashi jannat baxshalari. Ular andamanki bo'lurlar, ham bu nafsisini paklagan kishilarning jazosi, ya'ni xayrli jazosi Alloh taolaning bo'lagi bo'lib turadi. Ham albatta kishi ol kimchilikli. Har bir kishi kimchilikli, ham ol o'zining kimchilikli ekanini tanirga tish birinchi shiratda, ham o'zining shu nindidir yaxshi sifatlari bo'lsa da, o yaxshi sifatlarni Alloh taolo berganligini istat tutib, Alloh taolaga shukr etishga tiyish. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Agar Allohning sizga fazilati bo'lmasa, rahmati bo'lmasa, sizni birigizda poklanmas edi. Bir qachonda, lekin Alloh taolo o'zi tilagan kishining pokli. Alloh taolo eshituvchi, bilishi. Yani Allah Teala kimdadir yaxshi sifat bildirdi ekan, bu kishining yaxshi izgilikli bo'luvini hali ko'rsatmay, shunga ko'ra kishi o'zining yaxshi amallari bilan g'ajablanib, "Mana men shunday bitali" deb hatto o'z-o'zini maqtanirga tegish tugul. Boshqalar orasida tugul, o'z-o'zini da maqtanirga tegish tugul. Hem bizden amellerimiz de nindigna g'iybatlarimiz bo'lsin, ular barchada shu nafsni paklav, nafsni shistartu maqsadida qilina. Chunki Alloh taolo aytadi: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Do'stlikda namoz buzuq ham fahish amallardan tiya kishini. Demak, kishi namoz o'qigach o'zining nafsini pokli. Ham Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytadi, agar kishi roza tutganda bosh so'zdan ham kishilarni g'aybatini siylovdan to'xtamasa, kishilarga zarar keltiruvdan to'xtamasa, onun och turuviga Alloh taolo muhtoj tugil deydi. Demak, rozaning maqsadi shulay o'zini nashar sifatlardan arındiruv. Shuluq zakat turunda Alloh taolo aytadi: "Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha." Ularni mollaridan sadaqani ol, shuni bilan sen ularni poklarsin. Ya'ni kishi so'ramliq degan sifat, kibik sifatlardan poklana shu zakat to'lab. Shulay hoj turida keltiriladi. Agar kishi buzuqlik qilmasa,
ham нашар сүзләр сөйләмичә, кешеләрне рәнҗетмичә хаҗ кылган булса, ул вакытта ул анадан туган бала кебек гынахлары юлган килеш, гынахсыз килеш кайтыр диде. Ягъни кеше хаҗ кылганда изгелекләр, кешеләргә рәнҗетү кебек нашар сыйфатлардан арынып гамәл кылырга тиеш. Димәк, безнең гыйбадәтләребез, гыйбадәт кылуыбыз, һәрбер гыйбадәт кылуыбыз нинди генә тур булмасын, алар нәфсебезне җиңү, нәфсебезне тәрбияләү эше булып тора. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям дуа кылган, үзенең нәфсесен пакларга Аллаһ Тәгаләдән сораган. Аллаһумма ати нәфси тaqwaha ва заккиха анта хайру ман заккаха анта валиюха ва мауляха. Эй Аллаһ, минем нәфсемне пакла, син аның хуҗасы, синнән башка паклаучы юк, дип Аллаһ Тәгаләдән сораган. Шуңа күрә нәфсне паклау ул берничек тә гыйбадәттән аерым була алмый. Шуңа күрә исламда әхлакый тәрбия ул дини тәрбия белән бергәлектә бара. Берничек тә дини тәрбияне, рухи, ягъни дини тәрбияне әхлакый тәрбиядән аерып булмый. Шулай ук нәфсне паклау чараларыннан булып тора Аллаһ Тәгаләнең һәр вакыт безнең белән бергә булуны истә тоту. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямдан сорадылар, нәфсне паклау ничек була дигәч, ул әйтте: "Ан я'лама анна Аллаһ азза ва джалла ма'аху хайсу кана." Кайда гына булса да Аллаһ Тәгалә аның белән бергә булуын истә тоту диде. Шулай ук үз-үзенне хисап кылу, ул нәфсне паклау чараларынан булып тора. Мусульман кеше, Әл-Хасан әйтте, мусульман кеше үз-үзен гаепләп тора. Үз-үзенең контроль ясый, анализ ясый үзенең эшләренә. Бу эш белән мин нәрсә теләдем? Бу эшне нәрсә өчен мин эшләдем дип үз-үзеннән сорап ала. Һәм мин кеше һәр вакыт шундый рәвештә була дигән. Гали радиллаһу әйткән: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу ва зину амалакум кабла ан тузану." Үзегезне хисап кылыгыз, сезне кыямәт көндә хисап кылганча кадәр, һәм үзегезнең гамәлләрегезне үлчәгез, сезнең гамәлләрегез үлчәгәнчегә кадәр. Әлбәттә, инде тәүбә кылып, гынахлардан тукталудан башка нәфсне паклау мөмкин түгел, чөнки кеше үзенең нәфсен пакларга теләгән кеше ураслый, үзенең таный, үзенең хаталы булуын, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисен истә тота. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Куллу бади адама хаттаун ва хайрул хаттаина тәввабуна." Адам балаларының һәрберсе күп хата кылучы, күп хата кылучыларның иң яхшылары ул күп тәүбә кылучылар диде. Шуңа күрә тәүбә кылып Аллаһка ялвару, Аллаһдан сорау ул инде әлбәттә иң зур һәм иң тиешле чараларыннан булып тора. Һәм менә бу нәфсне паклау ул һәрбер кешенең үз эше булып тора. Без бер-беребезнең дә менә син шулай эшлә, булай эшлә дип әйтә алмыйбыз. Һәрбер кеше үзе өчен үзе җавап бирә һәм әлбәттә бу вагаз безнең барыбызга да үзебезгә кала иң беренче чиратта, чөнки без берсенә дә син шундый сыйфатлар, син менә шундый сыйфатлардан арын дип әйтә алмыйбыз. Без аңлатабыз, Аллаһ Тәгалә каршында менә шундый сыйфатлар яхшы, менә шундый сыйфатлар начар, һәм кеше инде сайлап ала һәм шушы юлда инде үзенең тырышлыгын куя. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.